reka nkubwire kuba sari pasiteri cyangwa warakuriye muri ekodimu ntabwo biguhindura umwana w'Imana, kuko Imana ntigira abuzukuru, Imana igira abana. Ngewe papa yari so mukozi w'Imana, nanjye mama yari mukozi w'Imana, iwacu twese twarasengaga. Urumva papa yakuriye murange singiye kuvuga yari archbishop, yari apotre, none nanjye ko papa yari apotre, nanjye ubwo kubera ndi umwana wa aposo ndi umwana w'Imana. Niba papa ari umwana w'Imana, Imana ntigira abuzukuru, Imana igira abana. Ishaka ko uyu munsi uva ngaho wacitse umwana, kuko agakiza kari personal, kari personnel. Imana iragushaka. Turaraba amajambo yanditse Actes des Apôtres 10:1-8. Tugende. Bibiliya iratubwira ngo i Kaisariya hari umuntu yitwa Korneliyo, mugabisha w'abasodijana wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana, akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Korneliyo. Nawe amukanurira amaso afise ubwoba. Aramubaza ati ni igikiga mwana? Aramwishyura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze biba ikibutse imbere y'Imana. Nawe verset 5. None rero tuma abantu i Yopa utume ko umuntu yitwa Simoni, ari we Petero. Asembereye kwa Simoni umuhazi w'insato, urugo rwiwe ruri iruhande y'ikiyaga. Umumarayika yavuganye amaze kugenda, ahamagara babiri bo mu basuku biwe n'umusoda yubaha Imana wo mu bagendanira. Ahejeje kubiganira byose abatuma hehe i Yopa. Petero akivuga ayo majambo, verset 44, Mwemu Yera aramanuka ajya kuba ariko barumva iryo jambo bose. Abizeye bo mu bakebwe barumirwa, abazananye na Petero ko bangana, kuko n'abanyamahanga nabo basutswe ko ingabire ariyo Mwemu Yera. Kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana, maze Petero arababaza ati mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe Mwemu Yera nkatwe ngo nibabatizwe? Avuga ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, baca baramwinginga ngo amara y'iminsi nimwakire ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye kubatanze bose dime ofrande, hezagira umuntu wese wagize icyo akora agakora mu mufuko we, ubaha umugisha, ubazamura ibyo bakora ubiha umugisha, imirimo y'amaboko yabo ihezagirwe. Dusabira ishengero ryose kuroranirwa mu butunzi bwabo kugira ngo babashe kugukorera. Mana abadafise ubuzu bubahe umwe wese, ndetse tukweretse n'ijambo ryawe, kuvugane n'ubwoko bwawe iminota mike dufise mu izina rya Yesu, amen. Ndagira tuganire kuri aya majambo avuga kuri Korneliyo. Ndavuga abantu babiri, uwa mbere ni Korneliyo, uwa kabiri ndavuga umugabo cyangwa se niba ari umugore uwo bitaga inkone y'umunyetiyopiya. Nabo bantu babiri ngira tuvugane. Tumaze iminsi turiko turavuga ku kintu kijyanye n'agakiza. Ubundi izina agakiza nujya mu kigereki ni ijambo rivuga soteria. Soteria bisigura gukira. Simvuga gukira indwara, ndavuga uri umunyabyaha. Iyo Imana igukuye mu byaha burya ibigukijije umuriro w'iteka. Ijambo rya kabiri ririmo ni ijambo ryitwa kurokoka. Ijambo kurokoka iyo turirabye neza, murazi hari amajambo menshi abantu bagiye bafata kubera umuntu yavuye aho yasengeraga yaza mu bakizwa bakamwita ngo urya ni umukizwa. Abandi bakavuga ngo njyewe
ndi umurokore. Sinzi niba ngaha ijambo uburokore ribaho, ariko iyo tuvuga ijambo uburokore bisigura kurokoka nyene. Hari ikintu umuntu aba arokotse, gusa mindset y'abantu benshi ivuga ngo iyo umuntu arokotse aba arokotse inzoga, aba arokotse ubusambanyi, aba arokotse ubusuma, aba arokotse ubwicanyi. Ariko ijambo kuba umurokore cyangwa se kurokoka bisigura ngo warokotse umuriro w'iteka. Iteka ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma 8 ngo kuba ari muri Kristo Yesu nta teka bazocirwaho. Bisigura iki rero? Iyo tuvuga ngo urya ni umukizwa, ntabwo aba yarakijijwe inzoga gusa, ntabwo aba yarakijijwe ubusambanyi gusa, nta nubwo aba yarakijijwe birya byose abantu bavuga ngo nakijijwe kubeshya, nakijijwe ubusuma, nakijijwe. Ntabwo ari cyo aba yakijijwe gusa, ahubwo aba yakijijwe umuriro w'iteka ryose. Twari twaraciriweho iteka, nta byizigiro twari dufise. Hama rero Imana iduha agakiza, ariko kuturokora umuriro w'iteka ryose, ariko kudukiza umuriro w'iteka ryose. Ndaza ahantu numve Bibiliya iravuga ngo hari umugabo i Kayisariya, ngo umugabo yitwaga Koruneliyo. Koruneliyo yari umugabo yabaga aho bita Kayisariya, yari umuroma, yari shefu w'abasodijana. Mu buryo bugaragara hanze yari umuntu afise icyubahiro, yari umuntu akomeye, yari umuntu ayoboye paratuni y'abasodijana. Bibiliya ariko yavuze ku murongo wa 2 nashaka ajyaho ngo yari umuntu afise ubuntu bwinshi. Ndaje kubabwira ikintu uyu munsi wenda kiza kubafasha. Tumaze iminsi twiga ibintu bijyanye n'agakiza. Bibiliya yavuga ngo yari umuntu yubaha Imana akanayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Yagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Ijambo yagiriraga abantu ubuntu bwinshi bisigura ngo yari umuntu akora imirimo myiza, afasha abakene, yita ku mbabare, ajya gusura abari muri prison. Birya bikorwa byiza umwana w'umuntu yokora. Ariko ikibabaje nubwo yakoraga imirimo myiza, afise ubuntu bwinshi, atinya Imana n'abo mu nzu ye bose, hari ikibazo yari afise: nta Yesu yari muri we. Niyo mpamvu haragiye abantu kuzumva umuntu akubwira turumva n'ukuri pasa. Njye nkunda guhura n'abana akamubwira ati pasa n'ukuri umugabo wanjye n'ukuri atari ibintu byo kukubeshya, n'umwana mwiza, akora inshingano ze neza muhira, mugabo wanjye arafasha abantu, umuryango w'iwacu arawufasha n'uw'iwabo, ndetse nubwo wamugwaho ushonje aguha imfungurwa ugafungura. So umugabo wanjye imirimo myiza n'ukuri pasi azojya mu ijoro. Ariko naje kubwira nta bikorwa bijyana umuntu mu ijoro. Ikintu kijyana umuntu mu ijoro ni kimwe, ni ukuba waravutse ubwa kabiri, ni ukuba warakiriye Yesu mu mutima wawe. Koruneliyo yari afise ubuntu, nabanaga n'umuhungu agira ubuntu vrema. Muhuye ushonje wabaga uzikuriye, yafataga abantu agatunga no muhira abandi bantu, agakora imirimo ku buryo wabonaga ari umwana mwiza, yakira abantu neza, akora imirimo myiza, afasha abantu bakennye, abaha amafaranga. Ugiye ushonje akakubwira ngo nta kibazo vrema ntugire ingorane, akaguha ibyo ufungura. Yari umwana mu bigaragara akora ibikorwa byiza, yari afise ubuntu. Erega hariho abantu bavuka ari uko bameze, hari abantu bafise izo karaktere, personality ye akaba ari umuntu akora neza muri we, bimurimo yaba akijwe yaba adakijijwe. Ni umuntu afasha abakene, ni umuntu yita ku mbabare, ni umuntu asura abaho, ni umuntu nyine ibikorwa byiza bigaragara abikora. Ariko waraba nubwo akora ibikorwa byiza, afise ubwo buntu, afise personality nzima, ariko nta Yesu ari muri we. Ntuzakangwe, abazorimbuka ni bande? Ni abantu bose bavutse, ni abantu bose batigeze bakira Yesu, ntabwo ari abantu bose bakora ibikorwa byiza. Kuko imirimo myiza iyo nta Yesu arimo nta kifasha umuntu. Imirimo myiza igira akamaro iyo umuntu yakiriye umwami Yesu.
nkunda kuba example, fashe rimwe nkongera zeri inyuma bica biba kangahe? 10. ninongera zeri inyuma bica biba kangahe? 100. ninongera zeri inyuma bica biba kangahe? 1000. ninongera zeri inyuma biba ibihumbi 10. En fait iyi rimwe igenda igira valeri selon ya zero ugiye wongeraho. niyo mpamvu imirimo nta valeri igira iyo nta Yesu ari muri wewe. ndabibasubiriramo, imirimo yacu igira agaciro imbere y'Imana iyo wabanje gukizwa. hari abantu ngewe nzi najyaga njya kubwiriza mu bitaro, nkahura n'abantu bazanye ibintu, bazanye rwose imifuko y'imiceri, abandi bazanye imifuko y'ibiharage, abazanye ibidatetse, abazanye ibitetse, ariko bamwe ugasanga bambaye bya bintu ntavuze. aha gutya ukabona mu bigaragara imirimo myiza bariko barayikora, bariko barita ku mbabare ziri mu bitaro, ariko Yesu nta urimo. irya mirimo nta kiri kwirabamarira. nicyo cyabaye kuri Koruneliyo. yafise imirimo myiza, afasha abantu, ngo yari umugabo w'ubuntu, ariko nta Yesu yari muri we. amayamini hagije. iyo rero zeru uyongeyeho rimwe inyuma yayo biba 0.1. niwongeraho 0 biba 0.10. niwongeraho 0 biba 0.100. niwongeraho 0 biba 0.1000. niwongeraho 0 biba 0.10. urabona iki giharuro ari agaciro gifise. shaka wongeraho ibihumbi byawe, nta valeri bifise. ni nk'abarya bariko barakora imirimo nta Yesu ari muri bo. uyu munsi naje kubwira, utegerezwa kuva aho wakiriye Yesu, kubera ko ikintu cyose wakorera Imana cyo tumukira, cyo tumubohoka, cyo tuma ibyo ukora bigira agaciro imbere y'Imana, nuko Yesu agomba kuba ari muri wewe. Imana yabwiye Koruneliyo Bibiliya iravuga ngo marayika araza aramugenderera. amaze kumugendera amubwira ati, Koruneliyo, nukuri numvise gusenga kwawe, nukuri nabonye imirimo myiza ukora, nabonye ukuntu witanga, ariko ivyo ntacyo byo kumarira niba umwami Yesu atarinjira mu buzima bwawe. Koruneliyo acagira iyerekwa gutya, ababonye iyerekwa abona marayika w'Imana amubwira, tumva ni byiza amasengesho yawe, warasenze byarumvikanye, wakoze imirimo myiza byaradugijwe, ariko ubandanyije gutyo nta kiyo mirimo yozomara. ahubwo reka nkwereke, tuma abagabo babiri Iyopa. ubwo Iyopa niho Petero yaragiye kuruhukira avuye mu butumwa bwiza, ngo ari hejuru mu cyumba agitangura gufata agatiro. Imana nawe ikiramwereka, ikimwereka ibikoko, ikirabimwereka. yamwatumva fata birya bitaribwa urye. Petero ati naho byabaye ko twiyanduza. kumba Imana yari kwiramubwira ngo iki nicyo gihe abanyamahanga nabo ngo ubutumwa bwiza bubashikire, abo twita ko baboze banuka batemewe mu muryango wa Isirayeli. nicyo gihe kugira ngo ubutumwa bwiza buve mu Bayuda bujye mu banyamahanga. Koruneliyo yari iki? yari umuroma, yari umunyamahanga, ntago yari yemerewe kuba mu byasezeranywe, ariko kubera imirimo myiza ye, kubera ibyo byose yakoraga, Imana iravuga ngo ibi bintu nubwo ariko arabikora, niba ntarinjira muri we iyi mirimo ntacyo yomara. nibwo itumyeho Petero acaza kwa Koruneliyo, asanga Koruneliyo yamuteguriye igikorane international mondial, atumaho babandi bose yafashije, atumaho abakene, atumaho abantu, aroroganiza igikorane muhiriwe. Petero ahageze atangura kuvuga ubutumwa. akivuga ubutumwa abantu batangura kwihana. yahejeje gutya gusa abantu bihanye, abantu bamaze kuvuga mu ndimi nshya. icyo mbifuriza ni iki? buriya ntabwo ushobora gukirizwa mu gitanda, ntushobora no gukirizwa mu ibarabara gutyo gusa ngo Imana itegerezwa kugira umuntu irungika kugira ngo aze kukubwira ubutumwa bwiza, wihana ibyaha byawe. nicyo cyabaye kuri Koruneliyo. Imana yatumyeho Petero iramubwira ati, ibyo nahumanuye wibyita ibihumanya. uyu munsi agakiza kagomba gushikira abanyamahanga. abavuyeyo
aza kwa Koroneliyo atangura kuvuga ubutumwa. Koroneliyo arakizwa, nabo mu nzu be bose barakizwa. Kubera iyihe mpamvu? Iyo Imana idutumye, aho idutumye umwimbu uraboneka. Iyo ugiye urongowe n'Imana, aho Imana igutumye mu butumwa bwiza, ukabuze ko ariyo yakurungitse ku muntu kanaka. Reka mbabwire, hari abantu bacu bananiwe gukizwa, hari abapapa, hari abantu bagiye kujya barota nabi. Umuntu ajya arota ajya mu mwobo, amanuka abone ntari ko arasheka, amanuka abone ntari ko arasheka. Kumbe Imana iri kwirashaka kumubwira ati ni we nkeneye. Aze kubyuka afise ubwoba, avuga ati munzanire cya gipasiteri we, munzanire cya gipasiteri. Nanjye ndireti kuza nirukanka. Yumva bakarota papa wawe akabyuka avuga ati ye baba we narose manuka, kera najyaga ndota njya mu muriro. Hari abantu bagiye kurota bajya mu muriro kugira ngo Imana ibahe agakiza k'umwami. Mwama yamina. Nanjye ndi ready. Acha kubwira ati ariko njya mbona ujya gusenga, usengera kwande, usengera he? Uti restoration. Umbwira uti mva reka ntume, nanjye ndi ready, numpamagara nzoza niruka niba ari umutima ugomba gukizwa. Haleluya, haleluya. Bagiye kurota, abantu batunaniye, bajya batunaniye, bagiye kongera barote, bariko barajya kuzimu, abandi bamanuka mu byobo bidahera. Ariko nta kindi Imana izobishaka, nukugira ngo ibahe agakiza ku mwami, nukugira ngo bakizwe, nukugira ngo bave muri ubwo buzima. Nicyo umwami Yesu agiye kubikorera. Imana ishimwe cyane. Umunsi umwe Filipo yagiye i Samariya, ageze aravuga ubutumwa, arabwiriza. Amaze kubwiriza, Bibiliya ivuga ngo hari umugabo bita Simoni. Ngo Simoni yari umuntu akoresha amangetengete, akora ibiki, akora birya, agarura ibi, akora ibindi, akora imirimo y'umwiza. Ngo hama Filipo agezeyo, atangura kubwiriza. Akibwiriza abantu batangura gukizwa, abandi bakavamo impwemu mbi, abandi bakagwa hasi. Imirimo n'ibitangaza Filipo arayikora. Maze Simoni amurabye aravuga ati yo, mbonye umuntu andusha ubushobozi. Mu bantu bari ngaho Simoni nawe araza arakizwa, ariko akizwa afise wrong motivation. Yashakaga ngo nawe atunge power nk'iyo yabonanye Filipo. Filipo mu bigishwa ba Yesu Kristo, ari mu bavuga butumwa bakomeye, ari mu bantu bahinduye igisagara cy'i Samariya. Arangije kuvuga, Simoni aramwegera, nawe arakizwa. Simoni atangura kujya agenda inyuma yande ya Filipo. Hama bigishwa barangije, intumwa zirungika Petero na Yohana ngo bajye kubasengera bahabwe impwemu yera babako. Akiri muri ibyo, Filipo acararota, acabona marayika w'Imana. Marayika amurota, aza amubwira ngo umva Filipo, byaguruka, hari umuntu mbonye, hari inkone y'umunyetiyopiya iri kwirava Yerusalemu. Namwe mwibaze, Imana ni umukozi w'umuhanga. Iteka ibona umutima uyirondera, ntishobora kuwirengagiza. Iyo uyirondera no mu buswa bwawe, byanga bikundi guha agakiza. Iyo bamwe twasengeraga ahantu namwe mutayobewe, tuba dufise ishyaka ry'ibintu byinshi. Hari abantu bari bafise amashyaka, akabyuka muri burakeye mu gatondo ka kare akajya gusenga, agasenga, ariko agasenga. Paulo yavuze ngo hari abantu bafise ishyaka ritari mu bwenge, ni abantu bameze nk'abo, ni abantu agasenga ukabona mu gatondo senyeri, ariko aragenda ajya gusenga afise ishyaka. Abantu nk'abo rero Imana ibonye iryo shyaka, nk'uko Paulo yari afise ishyaka ryo kurenganya ubwoko bw'Imana, ikabona umutima nk'uwo nishobora kuwirengagiza, byanga byakunda umutima nk'uyirawukurikira. Iyi nkone yari yavuye muri Etiyopiya, muri Afrika, igiye Yerusalemu gusenga. Igezeyo iri kwiravayo. Ubundi abandi iyo bavuye gusenga ari igihe umuntu yitaye iravuga ngo ariko Bibiliya iravuga ngo inkone yavaga i Yerusalemu, hama yicaye mu ikinga gifarashi, itaha iri kwirasoma Bibiliya. Igenda isoma Bibiliya, isoma Yesaya 53. Ivuga ngo ajyanwa kubagwa, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. None uko ariko arasoma,
yasomye ngo ninde yemeye inkuru zacu kandi ukuboko kuhoraho kwahishuriwe nde. uko agenda asoma, Imana yabwiye Filipo, kurikira, hari umuntu ari kwikinga ariko arasoma ibintu. Mpemu yera hagurutsa Filipo aza inyuma yande ya yankoni, akigera impande asanga iri kwirasoma. Arangije acara yibaza, kozi w'Imana sawa ndaye. Ikituma mbereka ko uyu muntu yari afise ishyaka, ariko ishyaka ryiwe ni imirimo. Yari umunyedini, yavuye muri Etiyopiya ajya gusengera i Yerusalemu. Aho yari ariko arataha Filipo amukurikira. Bisigura ngo ni ishyaka, yari afise inyota, ariko nta Yesu yari muri we. Imana icihagurutsa Filipo, genda inyuma yande yurya mudamu, yurya nkone. Ayiza inyuma asanga iri kwirasoma, arayibaza ngo uri kurumva ivyo uri kurasoma? Irangije amubaza ati ariko gihe ibintu ndiko ndasoma uwabyanditse niwe bivuga cyangwa biravuga undi muntu? Filipo acahaguruka ngaho atangura kubwiriza, abwiriza iyi nkone, atangura kuyibwira. Sasa ngira mbabwire iki ngaha? Ngira mbabwire imitima nk'iyi Imana ntijye yirengagiza. Ishyaka yari yagize byatumye ajya i Yerusalemu gusenga agataha. N'ubusanzwe yari umuntu w'idini. Narababwiye nongere mbibasubiriremo. Imyaka umaze mu nzu y'Imana ntago ituma ko nsengera restoration, ko nsengera hanaha, ko maze imyaka mu gakiza. Ibyo ntago ari byo biguha gakiza. Ntago imyaka wamara muri Tanganyika iguhindura ifi igo. Ntabwo imyaka udavuga ngo urumva ngo reka njye mu mazi imyaka nzomaramo wenda umunsi umwe nzobife. Ushaka uri mu nzu y'Imana imyaka 1000, niba Yesu atarinjira muri wewe uri umupagani uzi iby'Imana, uri umunyedini. Imana igukiza idini mu izina rya Yesu. Kandi reka nkubwire, kuba sari pasiteri cyangwa warakuriye muri ekodimu ntabwo biguhindura umwana w'Imana, kuko Imana ntigira abuzukuru, Imana igira abana. Ngewe papa yari mukozi w'Imana, nanjye mama yari mukozi w'Imana, iwacu twese twarasengaga. Urumva papa yakuriye murange, singiye kuvuga, yari arikibishopu, yari apotre, none nanjye ko papa yari apotre, nanjye ubwo kubera ndi umwana wa aposo, ndi umwana w'Imana. Niba papa ari umwana w'Imana, Imana ntigira abuzukuru, Imana igira abana. Ishaka ko uyu munsi uva ngaho wacitse umwana, kuko agakiza kari personal, kari personnel. Imana iragushaka. Mumeyameni hagije. Filipo akurikira ya nkone. Inkone iramubwira ati nukuri Yesu niko ndatahura ibyo ndiko ndasoma. Arangije arayisomera gutya, arasoma ama arayibwiriza. Amaze kuyibwiriza irakizwa. Irangije iramuga ati niki kimbuza kubatizwa mu mazi menshi? Filipo arayibwira, nawe urifuza none yo kujya mu mazi menshi? Yesu acarayibatiza. Amaze kuyibatiza arigira, Mpemu yera aramujyana. Sije wahera, inkone itahana agakiza. Yari ivuye gusenga hehe? Mu nzu i Yerusalemu. Nawe nuve hano udakijijwe, nuve hano utemeye ko Yesu ajya mu mutima wawe, nuve hano utemeye ko nukuri Yesu ni muzima. Ntabwo ari ibintu abapasiteri, ntabwo ari ibintu by'abaporoti. Hari abantu bavuga ngo bijya ibintu ni by'abaporoti, ngo ari ibintu ngo birirwa babeshya abantu, bahenda abantu ngo bashaka kubakora mu mifuka. Ibi bintu ntabwo ari iby'abaporoti. Ibi bintu twabigiyemo tubizi, kandi twiteguye gutanga ikiguzi cyabyo, twiteguye no kubigwamo. Ntabwo ari ibintu batubwiye ngo urumva ngo ni ibintu ngo byanaka ngo reka mbijyemo, kuko ntabwo ari ibintu byanaka. Ni business y'Imana, ni ibintu biri eternal, si ibintu by'umuntu.
Ibyo rero nibyo duhamagarirwa kujya kubwira abantu bihane, kubwira abantu bave mu vyaha, kubwira abantu bahindukirira Imana, kubwira abantu wari usambanaga bivemo, uwari mu kaborerwa kavemo, uwari mu busambanya buvemo, uwari mu nzoga zivemo, uwari raraga muri boîte bugacya abivemo, kuko nta mahoro y'umunyavyaha ni kuhoraho avuga. Reka mbabwire ikintu mutaze, nimubona abantu kuntu baba bagenda, buri umuntu adafite Imana muri we hari ikintu ababuze, hari ikintu yumva muri we, hari vide yumva, aba yumva ko hari ikintu akeneye nubwo ataracyakira. Umuntu wese adafite Imana muri we hari ikintu yumva, he feel vide, empty muri we, yumva ko hari ikintu abuze, yumva ko hari ibintu byasigaye, yumva ko hari ikintu abatumva muri we. Niba batera ubwoba hari ikintu basanta muri bo ko badafise. Mubona abantu, umuntu agashyiraho ikote, agashyiraho parfum, agahumura, n'ikote rihumura n'umubiri uhumura, ariko indani muri we harimo ikintu kitarimo. Iyo umuntu adafite Yesu nta mahoro abafise. Bibiliya avuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuhoraho avuga. Mu muntu n'ukubiri hari ikintu muri we kiba kitarimo iyo nta Yesu arimo. Natwe turababona tukabihorera, tukicarana nabo bakanywa inzoga, tukabatera brage, umuntu ariko ararimbuka vrema. Imana ibasuka umutima wo kubwira abantu bose, kandi n'iki Imana igiye gukora muri iyi minsi, abantu bacu igiye kubagarura. Mume ameni hagije. Hari abantu bacu Umwami Imana agiye kugarura, n'abawe utari kurabasha kugeraho, uhoraho agiye gutumayo Petero, uhoraho agiye gutumayo Filipo. Mume ameni hagije. Papa wawe ari ruguru, ushatse wasenga, numva aricyo no basengera. Uhoraho atumeyo Petero, uhoraho atumeyo Filipo, asanga umuntu wese adakijijwe, kuko nta uronyera agakiza mwibarabara. Agakiza Imana iguhuza n'umuntu akaguhesha. Wabyumva kuri radio, wabyumva kuri televiziyo, wabyumva kuri audio, ariko agakiza uhura n'umuntu akaguhesha, ntushobora kukiha. Nubwo twakijijwe kubw'ubuntu, gukura si ubuntu. Yesu yaduhereye ubuntu, ariko wamutanze yatanze ikiguzi cyo kubura imfura yiwe. So agakiza abakita ubuntu, wagaherewe ubuntu ariko wagatanze si ubuntu, byamusabye ikiguzi. Mume amene hagije. Haleluya. Ninde yumva yifuza kurokoka umuriro w'iteka? Uze hano wiruka, uze ngusengere. Ninde vuga ati jewe shaka kuva muri ubu buzima, shaka kuva muri ibi vyaha, ndarushe ndarambiwe, mbaye ubuzima nanjye ntatahura, uze hano imbere ngusengere. Reka tubyaguruke.